Hallo, agus fáilte go podcast Cheòlais, cuam hín sin ní cóil. Nu se cha sé jóla aramsa ann a cha mé crach gan na leisiú grana leos a ha mé. Ach na godroich cuam miniu ha cúdigin a misisiú go maiolóch. Cheòlais ach Pàdruig Moireasdan. Tá leif son hín cuara nniu, ní siú go began mar Jane Payne in hóiseach. Ai, wel, sama glymas ai hami, níist, agus hami fwydiach an hen, lan ún nest, ydda sgachi, agus sana fys mysio glich i fokse, glich i fiano, by mi tenno siens, by mi tekas mwhwrs an níist gwydiach. Kun je hóisich nu jacu an nihol? Hami creidyn cyr an mysio feis, dosiach nu dda mi och, hami hwnnw sienach, agus ha tosiach yn iwchir, gyma beaw ala hyf ceol an níist, horig an féisisin atá in féisiach tú an féisiach tééis snó na seach an Cheòlais an cuiteach agus bhí mit snósin dul an na céalaíonn Cheòlais agus bha sé an dúna ónsa chéin má agus beáil agus bhí sé cinn na dúna tíine chu brechtins sé concert in léomh ann agus cinn dóg sé nuíach go an Cheòlais chumíidir sin nósin. Ro daine sin heol chacu bhaclaich ein smate nniu Carmarsin. Ai, wel, fyg ma haid y sioen, fyg eson sioen y ceilin cwma trich, agos fyg ma hena di barstachs, fa dwi'n tyf ma fahan cwtiach o leib cael sydd ma sianachs. Ma sian am y ceidyn cyrra na, tag leawr gyda dy hosich mysio, y fi clich mi hyn cwtiach. So fes vi brinje feisje is vi tokkon skolhaure ek Cheòlais heen. Det men vasjen. Det nu wordt een viktig gaus gegaan, negus. Det nu wordt mijn korter even schaar. Ha, wel, am zo'n ding, mijn skolhouding, waarom is ik doen was achterwaardig in huigelens, in keliën en wat al hennachts. Maar wat ik raar, am zo'n hoogste die kenal heen, maar wie vind ik in, moet je geprechten, wie aan eigen steunja, wat kan unaas richting weg, am kutjach eigen een huurste met een achtergens en eigen geld op jou al eigen. Gette wa guleur downse keli tal en oorsen eigen ha haast en eerst ha downse ke metal eigen machine waarschijnlijk ons heen maar het waarschijnlijk wat eventjes op jou als maar kan wie vind je een natuurlijk nu de hikke daar kan skalhoudi lei Frank eigen lei veel nille wat kan je nou maar heen waarschijnlijk doen aan ons heen maar eigen wij wat keli het je haar dan doen aan ons heen maar. So, nu wij ook met de drie kwalpaartjes van Russian quarter uit. Ruim me wat, ruim kideko agus vi in den ook kan kar agus nu rutten senach nu pigs noschen helm is vox fianos. Noschen wij unvlian aan koiniums heel me it as marpes gan V&B as Russian. Sme koenigs har med die tokka jenu diest. Ach hoe bezig het de shit toch? Hij wie kleven aan ocean talike agus. Am kitchen is dat nest na tinnen we gaan vind in parach kunnen. De social te gaan maken goed toch ik want ach. Ai wie in togen wat naast het is wat karre wat in het alarm goed toch kunnen is ik naam. Vind het al ik zijn goed toch. Wel, hij maakt nu als je zegt dat het vind me ja toch ik ga wat kort ruimte iets net van mij ook van we zijn dan bunskool maar back ergens. Maar wij komen zo naar Kazemi Janu, bij de schoolkazemi. Zo aan nooit heb ik aan overkillen van ergens. Ga je meer wie het aarddoel daarvan doen? Ach, maken wel zo haast, kan wel het al. Ach, thema is een vraag en we tot naar het aarddoel daar. Haar is niet de hoorsie, sumar bouillon hoorslag. Wel, am swindin is dat ze kanslag maar aan nieuws de hufkeli en wie aan terug ergens. Maar misschien hebben we een goede maar hij zou hakken. Celtic Connections is aan Cheòlais. Aan de dag gaan je doenwas roeit de geldje met jou in horig. De Cheòlais aan de keli in de tachast get de wegat aan het halle. Nu fete de dalle pruk naar wegat. Aan de heel in City Halls. Ze haast toch toonje aan naatje. Nou woenje gaan naatje. La kelje gaan naatje. Tien kan like galorans. Klik pushjes. Biologisch moer aan. Ergens betoonje schön. Werd het ook al een vriend. Maar zijn aan de dag tjeje verder, wie City Hall zeggen, wie Kelly pick aan de eerst. Agus, me heen agus voor nille die soos nieuwst leip kelzer te zijn. Gaat als karm, maar goed de notion wie leip Kelly aan de eerst agus.
bhí gopracha conlaí sa clúich conlaí luch ciú leile agus neis ha hís fiú nile aist mór an clúich na hásúla ag fés an ciúlas ag deferútan senachs spila go an trang a go seo ag Celtic Connections a bliana agus teach ma bhí clúiseach dúna an teach cúine chu lánach teach bhí tás pásta bhí gan gúine a bhíala. Tá tóir a bhí dóla go fa jungaid agus háast hadis in bhí cheachcóin dé ha bhí cóir a bhí seár na cuidamin a siúí anú marrá nó callán sóríte ha son fécin. Ai, ha léad totál ag Celtic Connections dúna an húla bliana agus ha didih tuag a ganú agus am sé uair a bhí céint de program sa smaoine i chuna seo hit chuna senach is nó sin ha liste bhór ata agat de cáir is fiche trútan chanúgat chanil déidir dána seán bhil chuna thuúla féachcha. Is mar sin a blianachin de dhéam far nach teach mé go móran ach ha mí bhí grúnrútan an bliana agus rúta ha dúna má sé go féinú blasat de rútan go itar gealachte ag na chuideime. Stíoch i gáil gan na rútan is seán blasat de ceol mé cuiidem na perré a snéis agus facálan a bha go Americana, bluegrassí ann agus fiúine bha carán jazz agus jazz go pop carán rútans rútan nas clásicach chuiteach miscathe bhean agus ha ceist. Am soinnig go ceollas na fást dhéanana sinach háirigh mar rúta hahansach cuntrbach a Celtic Connections sé na céanlichen international a ham. Le dún an dúamh luch ciúla tíine is fé dul gannéis agus ha sin ag tí na ceollas a déanana cuiteach tá stúine a ciptreachtain I dáis go na céad an an alapas. Mar sin ha sin ulag imimechaí a seán ceollas agus Celtic Connections. Bríineh na cealainn adar cúltarin a dhealaist anna hin bha séis a miscne cúláin bha clúich ag sirim raibh. Fer na hiad buionan sanna éidirine bhat agus bhat me a dhíú agus bha siú péin is sin as an nótaich. Dé na cealainn bha siú fécin adar na chanan sa cúltar sa cheol agus dé bha a dhealaist. Ai, a ceanlichen was a hyn láte dan itar sin hín agus éidir. Is an áte charán nach an nún sé nu dúine bhana nu chanan sa nu dúich a bhór agus fiús an na dói a mis has gaincin mar ún chanan a hatál itar corc suas go éidir túa I lein bhanin a géal nó sin suas a gimsí cean túa leabhas. Chan nach chunne spectrum de chanan achtíoch go le béarn itar hadidir si de thuair na tá specin na bhua. Ach bha me seán bhuiidir mé an blianas bha me cóig bliana leis an áthaí an na hen sam swindín ha sinne buirteach an na hea a bhí smuoinethe goil thula sé áire tal na hen ach ha annasach go bhfuil an chuteach go céint áne sa smuoinethe go bhfuil rútan chomá an na hea. Ha be an gin grasas gríine ag go dáthúh agus na dúlainn ha ag go dáhuaich go má cholach a thuh chanan sa thuh ach cuiteach sidhach go thuh a bheátha chanan san na 2 úra dúneácha na smisnecha le bhí ga cléachgus ga cléachcha an na 2 úra le ceol úr ná an úra suta mar sinach a tí nást. Agus chaansa fat a dúach go bethirginn bhí dal itar a dáguich cimsach bharach ó chéile féicinn mar ásan na déanú rútan agus mar is má níos sin san mar is séirs mar is láitiris mar is misnechaile a bhstúine leis a hánan as ascachtá. Hamas go mór gaint chuile sin chanin an nóid go bhfuil an húltarachine as na héán. Tánas choige idir se húltarachas in na néidir na ha húltar is tíh mú nálabe agus ha choínte noch sinnícin agus choláide sa hána cealann sin. Ach bríineh an nótaich mena bhaisiú anna hit, déine móíon a bheith tú daní sem mí bheittóch is an cólan ciúil a háiseach nó bheittóch is an céimi anú an cheol. Pís mória a min stíocha cálan nó bhí denrútan mar sin sé bhí cuideála sé gine agus a bhí clúich leabha agus I bhí cynnechuh clúichetar an éile mar is má súring sinna dhéanú mar a séar is
Harrig le bhí cynnehagus clúich le difar gúine de accessionan de chan an buine beice san an nósin stocha go feinch go an obriú cáí cuticinn go nach nósin buin bheith go nósin. Agus am swinin ha fáin de gúine tucha bhí déanú buine beice fiús get nach bheitach blianana nó blianana ga chaine sin go difar harrig ha goprathgus stú úd agus sin go mór má agus cruachal agus sésta gúine bhí teanú sin go go. Am swinin cuiteach ha léit de chorm an ann in éiste thuh a bhí teanú ceol, a bhí teicas a thuh bhí teanú rutain iad leine agus chanéime tíocha bhí a thuh an nunne dóid beálan si ghéanú machas ha imimeach op sin ann agus ruta gimsa cuiticinn is céim an ceol uta bhí barachtaí tuhigálaigh nó barach go thuh rúnadach nó barach go thuh promotions nó ruta bhí. So chanin go ddíco haimata gúine na céimeanna na ghéanú agus sinna ghéanú agus fiochan bhí clúiche an náms eils chuid daine mar sin. Habe go bhfuil do theachgáin bhór go bhí acu san Cheòlais, ha me a dhíú go bhfuil an chom acu be cuaracha ddíhead hir blianana ag Celtic Connections héin. Agus ha aonse noch smáineach an do háisí siú fér man scoilthairí. Déman as sinna fallachcin. Ha scainnear am zoine chahéiteach duine bhain ag an nán na háisí Cheòlais, go be Cheòlais is fás go na híide ag go bhfuil bhuiin na neist agus feinch cinn cho bláte se na céalchin a sinnach idir sin hín agus cipreachtain. Dóis ha rutain is fás go mór as i ddichiad blianana ha sinnach. Is ha damsa céim na sláitiide, ha fíp vic go mór na sláitiide, ha misnach gaun an náicrí neist a thuh bhí blina gálaigh, séna gálaigh, clúich ceol géalach nach roiite daun bhí chun ddichiad blianana. Mar sin ha eerstas mór tíine cnoichin agus ha ceolas in neist mar fást gan nás ha sinnach agus cuma rutain na dal fat na blianana. Fig na blianana agus ha sintiach i fás. Fat a dúr agus he mac an orí gan blianana seo cháirithug an na stéile go mór. Habh úram gaibh agus am nógus go mé éisfa acu. Ach, chuideach bharcha sin ha blianana go mór ag an hómana go pénim líanasa ha fisan go bharsú go bhí ag EDF agus a clúig a riléin. Ach, chuideach casú go bhí clúich an hás Cheòlais agus ruí gré fásce dead go blianana agus chaú go fat sa mí son na tigar den giliad a sinna bhíh. Déman ha sinna fallachcin na fécin chomór san nu as a cheola go. Ha scainneal agus na fésin ciú le seo hatúla chomá agus rút nach ráin idirchiad blianana ar bh gra agus mar sin sé rút scainneal hán agus ha cóstin go mór bhí clúiche. Na fésin ciú leis bh blianana scainnealach in na nudí, cuiteach ag TMFs ag Sky Live agus blianana cinnta dúirsta na fésin i dtíist. Me a dhíú bhil tá leis an príonnta miniu. Agus mar húdmi, my nógus cinneid go magaibh go háirthe Celtic Connections agus cuideach in náithich ag aiche bhór Cheòlais. Mar an tang. Tá léise. Hier fed jinna cudaman a high inimachach san códach seo sidim, the lorach a BBC iPlayer.